Muraho mbaye ikaze mu kiganiro ni makuru ki ku kabari nanone, ariko mbere ko nanjye hano makuru ndashaka kubanza kubagira inama. Ni ukuri nsigaye mbona abantu mwese mwaza tukajya twigira ku kabari, muti kubera iki? Ku kabari nta matiku abayo. Ibi ngibi byayagongwa amatiku? Ku kabari nta matiku cyangwa ibi ngibi ngo byasaba byo gusimbuka ibipangu? Wabona umusinzi usimbuka igipangu yabibasha se? Ni ukuri mufite amatiku muri iyi minsi. Ngo Melody yatanze miliyoni 2 ngo agure miliyoni ya views. Nimba yanatanze tuvuga ko yatanze ayo mafaranga nayaso. Kuki koko mugira amatiku koko? Okay, reka tubigaruke. Yego muzi indirimbo nshyashya ya Melody yasohotse bayita iyo foto. Buri gihe Melody yakoranye n'umusitari aratrendinga, turabizi boro ze zigira views, ariko iyi ngiyi abantu bakomeje kumugarukaho ngo yatanze miliyoni 2 z'amanyarwanda ngo kugira ngo akunde abone miliyoni ya views. Melody yarabikoze nawe ufitemo imibare mike, abantu tubagase n'abahitsa aho gatoya, urumva? Okay, ikintu cya mbere gihari ni iki ngiki. Miliyoni 2 zaba ari nyinshi, baba baraguhenze. Ngiye nari kumbwira nka mukaturiza rega. Ngiye arabona tuziranye bakora ziriya duru kuri make. Nguko miliyoni 2 za views, reka mubaze yemba yaziduhera ngahe. God have mercy upon us. Ameze bita Musa. Harya views miliyoni 2 kuri YouTube, miliyoni 1 wayiduhera kuri angahe? God have mercy upon us. Nakugabanya. Okay, sawa. Nyakubahwa Bruce Melody, mbonye undi muntu waduha indi miliyoni ku 800,000 ugatuma ubitamo agakomisiyo ka deso. Ubwo urumva ko ugatanga miliyoni 1. Ubisemo agakomisiyo ka deso ugatanga miliyoni 1, sawa cyane. Noneho ngereka ngaruka ku nende kuvuga rero by'amatiku. Mw'abantu mwe nge ndashaka kubagira inama. Nimuze twese twigire ku kabari. Kubera iki? Nta muntu wo mu kabari ugira amatiku. Nimba yavuze ati nigomwe udukaziye tungaye twabyire, njye mpita mivunja muri byeri bra. Akavuga tudukeze sindi butumwe, reka nuguremo utuntu cano yanjye itera imbere, abantu babone ko borozanye ziri gutrending. None mwebwe muri kuzamura amatiku n'umunwa gusa. Hano wasanga iyo izo miliyoni 2 yatanze, umuntu ufite iritiku ngo yazitanze nta n'ibihumbi 100 afite kuri konti. Suka abantu babimbwa. God have mercy upon us. Mwere nta mpamvu bababwira ati muve muri ibyo bintu byanyu muze tujye ku kabari. Kubera iki? Nta muntu wo ku kabari ugira amatiku. Waba wisindiye ukabona umwanya, reba nka biriya byago byo gutongana. Waba wisindiye ukabona umwanya wo gutongana? Waba wisindiye ukabona umwanya wo gusimbuka ibipangu? Nka bimwe byasabe eshwida. Mboneraho n'umwanya wo kubagira inama abasore wenda mushaka gushaka. Iyi nama navuze ndaza kubagira. Murabizi mu minsi wacu bamwita Miss Now yagiye gukorera Bridal Shower muri Dubai. Ntabwo nshaka kuvuga yuko mwebwe wenda Bridal Shower mutanazi ibyo ari byo mutamukora ubukwe gusa, ariko reka mbabwire mureke kwishira mu bintu byo gukora ubukwe birampangu. Ni mufite ubushobozi bwo gukora ubukwe bwonyine ahantu agiye gukorera Bridal Shower, bihita biguhereza ikimenyetso simusiga ahantu ubukwe buzabera. N'ahandi ni muri Amerika. Ariko ntakore Bridal Shower ubwo akazabukorera mu Rwanda, yaba tuvangavanga. Reka twizere ko ubukwe utazabuzanira mu Rwanda, ubwo Bridal Shower ari Dubai uzanahakorera ubukwe. Niba byiza ujye muri Amerika, ubwo nugaruka mu Rwanda ngo nawe uzaba utweretse karibure yawe. Nsoza. God have mercy upon us. Ariko rero namwe mujye mwandika ibintu neza. Ubu urandika ibintu by'igisharabwe gutyo ubwo ubona ngiye nabisoma ngo
ibyo bintu ntabwo ndi bubivuge ngo ba bantu ngo babushari ngo yari yateganyirije ngo alubumu ngo bakayiheba ngo bihangane ngo izazira rimwe n'igihe Yesu azazira. Urumva ko ibintu ari ngombwa kugenda ushyiramo inkuru zitari ngombwa. Hanyuma rero inkuru inkuru nashaka ko dusorezaho ni inkuru y'Imuhanga ngo umutipe yagiye kwiba, ibyari ukwiba birangira bibaye kujya kwa muganga kwivuza. Ngo byagenze gute rero? Shaka ku kabari bagira inkuru. Ibaze ko inkuru twahebwiwe n'umutipe wacu wari uturutse Imuhanga. God have mercy upon us. Ngo ukuntu byagenze umutipe agire gutya sha yenda yivuga nkuyemo agasarubeti kabisa. Umutipe agire gutya ngo ajye kwiba karere ka Muhanga. Agenda yitwaje injyambiya cyangwa se umuhoro. Agezeyo akubitana n'umutipe wize karate. Umutipe yikorera utuntu twe. Yamugoye akora yamutemyeho rimwe. Ubundi none umutipe akajya amuswata akikorera utuntu twe. Agakubita gutya, agahita kwepa, akaba muri ekanjono, agasubira inyuma. Umutipe akongera akataka, agakubita, agakwepa. Noneho biza kurangira ngo umutipe bamuhora w'umwatsi. Noneho ko abantu bize karate bafite ngo uturungo tw'uduce nyine ngo bakora tipe nabagira ibikabyo. Ngo abafite ngo utuntu ngo ahantu ngo bamweretse ngo ugomba gukubita ng'akantu ngo ugahita ugagara, ngakubita ng'akandi ngo ugahita ngo noneho ngaho umwatsi agenda ngamubaga ngo muri twa tuguni. God have mercy upon us. Birangira ibyari ukwiba bivuyemo kwivuza. Ubu tuvugana rwose iyo nkuru kuko tuyikesha ikinyamakuru cya MIE. Wa muhungu rwose nawe ugira amasoso wagira ngo ari mu masiganwa n'umusatsi. Muzamucunge se zafite amasoso agera iri inyuma. Uvuze ko nyir'urwa pese n'uwo mwishoke none ndabivuze nashaka. Birangira rwose umutipe ari mu bitaro. Izi nkuru none nakwiye ku kabari nanjye mbikumva natazi ibyazo baretse ibintu tukabyorera twazabikoresha sibyo? Reka tuzabikoresha uwo musaza njye numva nasobaga kabisa mfite sibyo? Urakoze cyane Imana ikomere umugisha. Ubwo rero ubwo director abyemeye reka kabisa inkuru ibyo twari gukora uyu munsi reka tuzabikoresha sibyo? Murakoze cyane. Ubwo ejo bwo muzaza kureba ibingibi by'uyu munsi kabisa ko iby'uyu munsi wapereke bino katubyimure ejo tuzabikorera. Murakoze mugire umunsi mwiza. God have mercy upon us. Nijoro ryiza.